Pôjdeme Ačko hneď spike, Budeme ale chvíľku ich ťahať. Poďme, fire, go. Ačko. Volley, disengage. Shake it off. A ideme spike za 3, 2, 1. Teraz pod nás. Hallowed. Jo, to je přesně. Prebeh, skrz. Waterfield. Up. Ideme Bčko, idem naspäť, dole, B. Ready, budeme reagovať na nich, dodžujeme pred nich doprava tentokrát, doprava, dodge. Now dodge. A pôjde spike, koľko máš 300? Ready? 3, might up, 3, 2, 1, go, ideme do nich, now. Teraz, full, statik chýbal. Statik chýbal, pani. Není možno. Knižka. Na mňa, Ačko, začíname volley. Ideme doľava dočneme, namajtujú, doľava, 3, 2, 1, doľava. Dávam banér. Teraz som tam uviazala ja. Teraz to bola moja chyba. Jo, ležím. Banner. Up. Rýchlo, Ačko, teraz začneme spike rovno. 3, 2, Ty vole, žijem tý v posranej. 1, go. No, tak down. A trošku pressure skúsime, Now. Uvidíme. Skúsme pressure. Kam? Skúsme pressure. Waterfield. Up. A dookola, okolo nich. Pôjde spike za 3, 2, 1. Hallowed. Down, s dvoma. Banner dávam trošku naslepo. Small Waterfield. Up. Nechytil Proč som jsou na to, sorry. Relenovi dva lidi? Poď. Všichni jsou mrtví, ne? Protože byl pressure. Jo. Dodge. Trošku disengage, might up, a pôjde spike 3, 2, 1, teraz, Humorlize. Down. OK, regroup znova. Ale dobrá škola. Jo, dobre to je, čo, v pohode. Kimi, pojďte tam stíhali na boku, ako si moc daleko si bol? Tě stěhli? Nás rozdělili hned na začátku, že jo? Ještě předtím, než začalo Ačko, tak Majú jsem tam chytil středu. Jo, tam Tam bol nás nejaký zostalo asi pukáč, 7. tam hodil statik do nás.